Bismillahirrahmanirrahim. Na svjetskoj sceni generalno islamofobija je najjača što je ikada bila u historiji čovječanstva. Raspirivanje te neke mržnje prema islamu. Sve što ima prefiks islamsko. Ne bi sada navodim primjer, ali svi mi živimo u Bosni, eto nam tu Evropa i pratimo mi. Možeš biti kakav hoćeš, radi šta hoćeš, ali hoćeš staviti nikab, ne, kazna. Pa dobro, ako ćemo eto po tim nekim vašim parametrima, onaj koji se skinuo niste ga kaznili, pa što kažnjavamo onoga što se obukao? Ne. Pa zna se, brate, šta lažemo jedni drugi? Islam. Smeta nam nikab, smeta nam mahrama, smeta nam brada, smeta nam namaz, smeta nam halal i tako dalje. Jeste ikada čuli? Niste. Da ima kršćanski terorizam, da ima židovski terorizam, da ima budistički terorizam, a ima bate i to kako. Ali ima zato samo islamski. Pa je znači veoma teško ustrajati. Kakve to ima veze i sad islamofobija i ja? Pa ja kada krenem praktikovat vjeru, pustim bradu ili kada počnem klanjati, kada mi žena nosi mahramu i kada ta islamofobija vrši na mene pritisak. Svi na aerodromu prolaze, ne znam kako se to rekne na njemačkom, dobar dan, guten tag, šta već se ide, svi prolaze, brada, de malo gospodine sačekajte. Na granici ideš na more, svi prolaze, izvinite, samo pola sata, samo da malo prokontrolišim. Šta je problem? Samo što imam bradu? Da, samo što imaš bradu. Pritisak je to. Ma idem ja nju ošišat, brate, pa da i ja prolazim na more koji svi ostali bez zaustavljanja. Ali možeš tako bez zaustavljanja do džehennema proletit. Moraš biti pažljiv. Veoma lako. Zafuraš se kad vidiš ne radi ručna, rup. I ode. Ustrajnost nije lako. Isto tako od stvari koje su nam bitne, zašto govoriti, sve ovo što smo spomenuli, grijesi, islamofobija, uzrokovala je da je trend popuštanja u vjeri od izvornog islama. Mi ovdje govorimo uvijek o izvornom islamu. To, bosanski islam, turski islam, arapski islam, ne znam, ja to ne znam. Jedini islam ima originalni islam. Pa, pod silom prilika svega ovo što smo spomenuli, jednostavno veći broj muslimana ide linijom manjeg otpora. Daj, nemoj talasat, šuti, neka i tako dalje. I onda onaj ko ostane uspravan, vidjeli ste ono kad ima ona slika, onaj čekić kad udara onaj jadni ekser što je prav njega gruha, oni su izherli, ne mere do njih ni doći, on se izherli, treba ga udarati, serio se. Onaj što stoji prav, on ide kroz dasku. A Boga mi, boli glava. Ubi čekić iskušenja. Pa je mnogo bitno govoriti o ovoj tematici.